na inche Mungu nyora sama sama kare segir motu ya nene ntindi lakini lazima nyigwa sama nyinga Yesu Kristo. Iko tentebega mwaigo mheshimiwa ino bako boli goro yo molembe muntu tayo anjito molembe mnanje lakini ndaito kuboli ngaki ayo mheshimiwa ikiara nini mule serikali gaki boli ya serikali tetumia abajumbe kere umujumbe nabo ategasi yaye aye twabele naye bunge etamu entangani no etamu ya kabiri no mwayitinga ki egasi yo mujumbe nereri egasi yo MC nereri egasi yo mugabana nereri totige fujo abantu nabona matanga ega abanginambale bali mulito abanginambale abantu bali malete abarwire mbale maiga bantu mbakoleta fujo asa matanga y'abantu okuna kugusaba kwane no chobe nga naye serikali yenene lazima tukukana abantu bamintu ba machoge na bali mwacha kurupole nche mno mugabano ino esegi abeire korona so eto obis no ani no mumanyete mpaka bono lakini tinko nyara koligere maiga mwangete libaga lazima mba kolere gas ama yogi ali muroche tali no tali nga no bugabano baganite na mariogi yo bwe binate ninga ki bwe byo mboko gendera abantu baitomba uko mario gatayo nyagitali para kitayo twamint kibasari mwa saini ki form chinyinge ki form 1060 e wiki abantu bane mbagende to kirigere kya form 2 form 3 na form 4 form 1 twatebere wikomo tienyoyo kitari kemirongo ebere ko ki form ngo cha chire asiki ward offices abana ba form 1 bayewe e wiki gocha enta tembo lya bayishimiwa n'abaragaiga mole karibu mwenzi vocational training centers chons nkoena natura abana bakogenda chi polytechnic chetu igo nabarabu ba apply e basari kibese kinchi alengoro umuchando monne muro kisege kinyinge nesenge njo nateneri obuyibyo bonene bwange busongoga enyagitali ya itubusongoga iga konyora ne governor kugura maliogo yanya lakini rero tindiko gura maliogo eba ko igorera maliogo kera bango sangere milioni 47 chioka emetinye 3 lakini bono iga etogo sangere milioni 200 echichera ndire se basari